mayinke ngozimula sehlelwa manje sibabili bonke abangcwele abafikile phakathi uNkulunkulu uNyazi Lwezulu bizwe kasekhaya ephezulu ngegama lenkosi uNyazi. Bantu bakaNkulunkulu sizocela kubantwana bakaNkulunkulu ukuthi labo abavunyelwa umoya uNkulunkulu bakhulume enhlayisweni, bakhuluma bakuthume ababonga nomusa, hayi abazobuza sizocela ithuba livuleka ofuna ukubuza ukuthi ubuza ukuthi lokhu kwenzekani nokuthi uNkulunkulu wambona kanjani, ukuthola ithuba lokuthi ezibashonela bamchazela. Kuzocelwa laba abakhuluma abantu bakubo ukuthi bakhuluma ngalomusa, nabathuma amakhosi asezweni ukuthi bathuke kulomusa bakhuluma ngalomusa. Labo namhlanje sizocela babe u3 kuphela abazokhuluma inhlayisuthi. Makhuluma inhlayisuthi kulabo bawu3 kuno ngabangagcotshile umshumayeli nasembali labo bathathu yena uyosukuma njengomuntu ophethe abantu makukhona akuphendela yakhuluma kodwa labo abathathu esibabalayo inhlayisuthi nje uma ikhona ngabe ongakholwa ngoba lumuzi asona abanazalethi kuphela umuzi wona wonke umuntu mayibongozi. Uma esikhulu kekhuluma uthi usibani bami ababani usuke endaweni ethile enkosini yababani bokuphela kangasho ukuthi ethempelini bayo ngoba lo ngakholwa yena kanabo phela itempele, kodwa inkosi uyayazi inkosi yakho. Uma uthi nje usibani bami ababani usuke enkosini ethile endaweni ethile bese uhlala endabeni nangapha omama ngokunjalo bayo babathathu ngapha omama kodwa ngibani uNkulunkulu lawo mawumbokeni enina yosukuma yena akukela umbokuze kuye akhulume. Kodwa nje laba bonke intethelelo induduzo yonke bazobathatha impela ngapha basenzela isikhathi sibonakala sisimpela abasakwazi abantu ukuthi banikwe ithuba lokuthi umfana ofuna bakwazi ukubuza ngenxa yokuthi manje kuqhubeka abantu babe baningi kule isikhathi kakhulu manje kubonakala isikhathi lesikhathi manje sokuthi umfana ufabantu bese amen. Shama manje abashaka bayilento bayinciphise babe bathathu ukukhuluma indaba oyithunyiwe abantu bakini, ukukhuluma indaba oyithunyiwe uNkulunkulu ngalo muzichazela abantu ngalo mzuzu bakholwe nonke masabangakholwa uNkulunkulu nabasathi lo muzuzu umuntu hayi kashaya bakholwe nabo. Cela nabo uNkulunkulu babusisa ababenjalo amen. Ongeni wasemawukeli nge-estate sakhuluma sigelenga abantu sikhumbini bafuna sizenzile ondwela sesizifakela icala ukuhlala sibazisa. Sakhuluma sikhumbini kodwa sasuke emzini mkhulu etempeleni iNazaretha ukuthi besiye ekhaya lemphefumulo sivila wasekhaya lemphefumulo, kodwa saqede salibazisa sanganako ukuthi ngasesizifakela icala emindenini. Wathi ngiye enkostela ngisuka emzini mkhulu ngiyonikeza udadewethu imali ethize u2000 yabe seyilahleka kanti yileli cala lokuthi sakhuluma ukuzekhaya lemphefumulo sangaseza. Manje sibane sikibaseka siyeza wathi sengiyele emzini mkhulu lapho khona amatoho kwangolosibini sakhathazeka ukulahleka kwale mali u2000 ebengiyiphethe. Inkinga eyenzekayo masengilela emzini mkhulu udadewethu elele enkosini lapho sebenze khona emabhulweni kwafika isibonakaliso nodadewethu edlule emhlabeni ngo-95 ufika udadewethu ukuthi njengoba umvunte lahle imali engu-2000 siyambona iyasilibazisa ephethe isitambu umngqusho ngesixhosa. Sesiyaziyela thina ekhaya lemphefumulo ngoba leni yasilibazisa ihamba nodadewethu ohlala esiphini. Uthi sesiyaziyela thina sizizela thina nesitambu ekhaya lemphefumulo ngoba siyamsanga. Bese sisuka-ke sesuke ekhaya sesiza-ke ngolwesithathu ngolwesithathu la okwenzekayo kanye selilele lapha eKapa nezinsizwa la letalisuku wabe sekusenzeka isimanga wathi nisafika la ekhaya lemphefumulo sesisilethile isimanga.
mangilala ngabe sengizibona ngifika kwandifika lapha ngathi ngisafika ngisangena mangidinga lapha ekama ngena khona kwavela umfulo omkhulu lapha ngale kwetanki kulo wamsele kwaba umfulo omkhulu esibimvulenhle kakhulu yayimibala imithathu efike ngathi ilulwane elihlaza ekugcineni khona igagasi nomfulo akudukekile masekugcineni ngiyawusaba-ke umfula kwesidalo sami abe sengithetha athi ngiyongena endlini athi ngiyabona phakathi nawo umfula khona inkosi yabonazarethi imile igqoke umjingo omnyama esikwesinyama yavela udosa ngezandla nomfula wavimba ngaphandle wanifaka khona emanzini amakhosi maningi baba abiza amakhosi inkosi wakubona kwangibona uqabendlela ephakathi nesima esihle abe sengingena nesiphansi kokujula komfula abe sengibhukuda langasosaba mase ngikuwa bhukuda laphuma ngale besebenza khona izoyimfunelo ngale maniphume emfuleni ngabona umzolo ezindlu ezikurawu mangena kwangisagqokile ngezandla abe sengibona umntwana okhalayo kakhulu sesemathangeni kumselapha sengimbolekile lapho abantu bengikoma bonke embonethele umntwana engagqokile naye ekhala lomntwana abe sengizibona sengiphuma sengiyekhala kugogo no-eyifo emazabekweni afika kwakhiwa isibaya lesibaya ngabe sengisala umalume kade ngimtelela lemphefumulo ongayizwakali ngabe uNazaretha angathi ngiyesaba mangidinga ke isibaya phambi ngiyabana ngithathe emva kwenu angazange akuthini esifuna uNazaretha kodwa okukhulu nako konke yilo mfasisizoza sinabesesizozawe ngiyabaxwayisa ukuthi-ke abasifondeli naseNazaretha emzimkhulu nasenhlalakahle basize baphamele phezulu bezekhala lemphefumulo ngabe sengingathikwa imali engu-2000 ophela kwesepolitiki kwabe sengiveza udadewethu ukuthi ingoba sayakhala befuna ithathe uyena ayibona inkosi ngicela inkosi useluzwile apho sifakho sumukevi unkosi ujabuja la ezimkhulu ezikhona sifakho kwenkosi usingaphansi uphama nawe ezihlebana namba ngene ngosiyami namba ngene ngosiyami ngiphakama nokuthi ngizodlulisa ngoNkulunkulu igama ngusiyanda igama isibongo bowashangase umalume kaManzi ngisuka ngaphansi kwenkosi iqadi bazalana benkosi nami ngathi ngihambile ngiyolashwa ngase ngisemubeni ngihlalele nje emubeni ngilusele inkomo ovane waqhamuka ubaba lo uqala ovane wavela phezulu ngimbuka ngihleli phansi lapho nginosizi ovane wavela phezulu ngimbuka ubaba lo uqala ngabe sengijula ngahamba ngathi uqhele ngahamba ngaye ekhaya ngisema sengilele ebusuku wase yafika sengilele ebusuku wafika ngephupho wazongibamba wangibamba simo sokuthi engathi uyangigaxa nje isandla wasethi mntanami ngikuthukile mntanami yini lapho udlala abantu yini udlala abantu ngoba ngikuthukile base ayisisho imvungama ngemungu asithi vele udlala abantu nami ubesethe ubaba emva kalapho ngiyacela ngiyakunika elinye ithuba ngicela ukuthi uhambe uyenza lokho engikwenzile bengicela ukuthi ubaba angikakazi Nkosi yami ngiqamela ukuthi kuyikhona kuphi maNazaretha engcwele ngiyacela ukuthi-ke konke lokho akushilo ubaba kuthe ngelinye ilanga futhi ngase lilandelile kulelo sonto wasevela engazuthi ungibeke unyawo la esifubeni kodwa
njengawe esuke emile mangimbona ehlabelelweni. Bengicela ukuthi-ke uManazaretha Ingcwele ngelinye ilanga angivezele ubaba ukuthi siyabonga abazochazela kahle. amen. Okhulumayo umama uDumisile ngaphansi kwenkosi uMdolomba etshaneni umntwana ezalwe ekhaya komalume ngizomela komalume ngithule ikona la ekhaya lomphefumulo komalume ukhokho nokhukhukazi ngize eqaleni ngithulile ukhukhukazi uthe ngumsombuluko ngabona ngila ekhaya lomphefumulo ekuseni ngo4 engivusa ngathi ngigquza uthi hlabelela u63 ngahlabelela u63 ngivuse inkosi emva kwalokho wasethi ngihambe ngiyogeza ngivuke ngiyogeza esejabuza la wathi ufuna ukuza la kuleli sonto uzothetha icala lakho ngizofike ngisabathe ngi14 la ngize ngihambe sengivale u14 ngibona ngomsombuluko kuthi futhi namhlanje ekseni wangivusa futhi ekseni wathi ngihlabelele ngathi abanye bahlabelele esinye isihlabelelo kodwa yena wathi ngihlabelele ngo4 u63 ngizomela ukhokhokazi ke wakoMdolomba. Mina ngizalwa uhebezile umama uhebezile ozalwa uNyazi omkhulu wami uNyazi ozalwa ukhokho uDlozi ogane uye uMankosi lona ngithumelana onecala uthi angize eqaleni lakhe lana lithethwe lana ekhaya lomphefumulo bese ngivele ekhaya beze bezomthethela la enkala uthi ke wahamba emzini ngoba kwathi ngolesihlanu ngizovuka la ngize lana ngabona ukuthi igigisa likaZempili ubhani sithe sinye wena wadla izinsuku zami ngangaqonda ukuthi obani ngangakamazi ngitshethe ugogo ozala umama ngoba naye usesithenjini kwase kuyakhala ukuthi uMankosi waseBinga semkhosini eSwazini enkosini uSobhuzi basho njalo nabadala ekhaya ngaye basebethi wasethi ucela ukuthi ngimthethele icala lakho lokuthi yena owadla izinsuku zamagumbi ngoba ukhokho wayengasaye endlini kaMagumbi wafika yena ngale emndenini waboshwa ngenxa yokuthi yena uthi wayephathisiwe emzini ukuthi wayephathisiwe esuka ekhaya kubo uthe ngizokusho nje konke noma kunjalo ngoba kuthethwe icala kuze hlambulule ngiyamhlambulula wasuka ekhaya kubo ephathisiwe ukuthi indoda ingithande efaka intando kaMamlambo ukuthi mayifika la ekhaya indoda ingayikomunye ingamthandi ukungithanda yena nangaphelile ukhokho wahlala endlini yakhe engayendlini kakhophokazi womuntu masafika emndenini eseboshiwe wangahlangana nomndeni wathi umndeni wena uboshiwe ukuthi wena wenza icala ngalokho siyawuqalekisa wonke sonke isizwe sakho wonke umndeni wakho siyawuqalekisa oyogana nawo lentando kuyifakiwe wena iyophenduka isiqalekiso lesichitho kubantwana bonke yonke inzalo yakho ngibonile ke konke lokho komama nakogogo nakithi ngibonile nabantwana bethu nathi siyaxoshwa emzini nabantwana bethu belotsholo ngibonile ke lokho abakhuluma kwase kuthiwa kuzofanele sihambe kuleli sonto ngizela kube sethi ngosonto elizayo sihambe siye eSwazini sigibele ngolesihlanu sihambe siye eSwazini ebukhosini baseSwazini ekhaya kubo siyobalandisa lolu ndaba ngiyacela ukuthi nabo lapho bekhona behambe phambili noShembu uNyazi Lwezulu ngoba ngibonile uNyazi efaka umjingo omhlophe liya emalibeni ngoba kuthiwa sebela ebalandini wabaletha la ngicela uShembu angihambele phambili sifike khona le balwamukele lolu daba kwamukele bese besithenga lesi sithokazi kuthiwa kufanele kube isithokazi esizoza la sizohlawula esisuka ekhaya kubo size naye la izohlawula mndenini uzohlawula ekhaya lomphefumulo Nkosi usemizweni amen. Lwezulu igama lami nguMalenhle ngwacele ekhulu emtubaduba inkosi uMkhwanazi ngithule indeni yakwacele ekhulu umama bafike bathi bawogogo kuthina bathi sikuzwile emzukulu hlambulukela omkhulu eParadise ngamacala abewezile nathi siyacela ukuthi uyohlambulukela nathi sasingcolisa umhlaba kaNkulunkulu bathi nabo babephatha ikhwama engcolile bethakatha bebulala babethwele abanye babo lezi khwama zabo bakhuluma nokuthi bebefisa ukuzehlisela kuthina kodwa thina sesigijime sezekhaya lemphefumulo ngeke beze ekhaya lemphefumulo bona ngoba asicakayi thina ukuyobalethele yabo imbuzi sasicede kuletha imbuzi yokubangenisa bathi ngeke bengene bona ngaleyo mbuzi
izothathwa obaba bona bafuna ukungena ngembuzi yabo bodwa bewomama abakwazi ukungena kanye nobaba ngeke babone phela bengene esempelini bona bengena esangweni nobaba cela sibahlukanise bona bawomama bafuna ukungena bodwa ngembuzi yabo bangena omama bangena obaba ngaphakathi ngembuzi yokubaqoqa bona basele ngaphandle balokhu befika besihleli njalo thina ngaphandle silindile imbuzi yethu esizongena ngayo ngeke bekwazi ukungena kanye nobaba kube sekuhamba isikhathi bafika bathi izikhwama zabo sizozehlisela kule ngane le yona ezoyiphatha befike beyithathe ibaleke ingane bese bayisa empophomeni nenyoka yophumisa iminyaka ewunanti bayoyitraina khona lapha yapha hayi shuthi kudlula isikhathi fika omunye ugogo athi ukuze yonke lento yalabo gogo icazululeke lethani imbuzi yabantwana bazokwazi ukuthi beyonce ngogogo ukuthi behlise umoya ukuze nabo bekwazi ukungena ngaphakathi sayiletha imbuzi yabantwana balanda ogogo babeke esangweni bahlala basho bathi sebelinde yabo-ke imbuzi abazongena ngayo ngaphakathi sebeyekile ukuletha iy'khwama zabo kuthina kodwa balinde mina futhi ukuthi ngizobahlambulukela eparadise ukuze nabelabo icala lizothethwa ukuthi nabo babekade bephathe iy'khwama ey'ngcolile sayiletha imbuzi yabantwana bafika abantwana babonga bathi siyabonga siyibonile imbuzienisilethele yona babonakala behamba la ngaphakathi emzini kaNkulunkulu besho bethi iyisisiyolala kodwa sinayo indawo yokulala sabuza sathi indaba ngenayo indawo yokulala ngoba sikhona isipholi bathi bona ngeke bekwazi ukuyolala kulezi sipholi asibalungele ukuthi singalala bona bahlambulukile isipholi singcolile balinde uNkulunkulu ukuba azosigeza sizovula amatende ethu thina silale kuze kube siyahlanjulula isipholi undlule lapho-ke bese kwabe sekufika omunye umkhulu owathi ungakacebekhulu wathi hamba uyotshela bonke abantu bakacebekhulu ngesibongo sakacebekhulu nabakhe abaphuma esibungweni sakacebekhulu ozaziyo ukuthi uyisibongo esithakazela ngocebekhulu ukuthi kunomqali wesibongo sakwacebekhulu owayekade ephatha iy'khwama ey'ngcolile ebulala ethakatha ngazo akukho ungcola engakwenzi ongathi ucabanga ukwenziwa abantu abazinyangane zangoma wathi hlanganani nonke ningocebekhulu ngihlanganise inkomo bese nilethe ekhaya lemphefumulo nizothetha icala lakhe kuyobeke nani senikwazi ukuthi kunilungele emakhayeni ngoba nibona nihlupheka nje ningocebekhulu mina ngizabanga ngihlupheka awukuyibuze nje lesibongo sakho sithi cebekhulu saqhamukaphi ngathi cha wathi ngoba nanicebe kakhulu kodwa kwase kuba khona lo ongcolisa isibongo ingakho kwase kwehla inhlupheko ngaphezulu sizomcela lo mama bamfake noma sikuwesine ngoba inhlayisa ukuthi bembili kuphela ngunomadlozi ngwakamhlongo ebukhosini bakwakhanyile akukuningi kodwa ngidlulisa ukubonga ukuthi ngithe ngingakafiki la ngathola lokhu ebekungiletha la ngahlangana nobaba uMchunu naye wasenkandla ngambikela ngokuhlushwa izingane zixabana nasekhaya nalangane khona kunokuxabana ubaba uMchunu wathi wangikhulekela khona efonini wangikhulekelela ichibi bengakwazi ngisho ukuphupha ukuthi nje abakithi ngibabone kodwa ngalolo suku engikhulekelele lo chibi ngasebenzisa ngendlela engisebenzisa ngayo ngabona uma wami engcolile bengazi khona ukuthi uma wahamba bemnukile ngambona esebehleli endlini yakhe umndeni ugcwele kodwa yena elele phansi engcolile ngase ngiyabona ukuthi hayi kusho ukuthi uma ufuna ukuhlanjululwa ngamfonela baba uMchunu ngamtshela wathi hayi hamba uye ekhaya lomphefumulo iy'ngane zami khona nje yomfana cishe ngoDisemba ibuyanga futhi bingangikhulumisi yathi nje ma ine-message nje khona la efonini yangibhalela yona yathi nje awungifuni noma ngingafa noma ungafa angisoze ukubuya ekhaya singaphinde nje sifonelane singaphinde nje sazane ukuthi sibandawonye waselokhuza ngithema ngizoza la wangibhokha nje efonini ngithi ngiyayishaya ingangeni ngamfonela nge-private number wathi ngiyahlupha kodwa ngoba ngishilo ngathi ngingamfoneli kodwa ubukhulu baba
Shembe ngikubonile izolo ngisendleleni ngingakafiki ngisho eThekwini ngisuke enkandla mina wangibhaza yangena wase yangibhaza wathi mama ngizokufonela uma ngabe sengiselantshini nangaphela wabangifonela eselantshini kwathi ntambama ngabo 7 wangifonela ngize ngaxoxela omunye umkhokheli nangu nje umama Maluleka wangathi ngamkhulumisa naye ngathi asingane le ilingangikhulumisi kodwa nje ngithi ngidlulisa ukubonga ukuthi konke engikufisayo nginethemba elikhulu njengoba sengelela ukuthi kuzokwenzeka ngicela uNkulunkulu angisize ukwazi ukugcina isabatha kosomuzi wosizo. Ithi imndeni mayifika ithi mfana ngizokuyala kunento enayenzayo nina errong nina ngaphambilini saganisa imoya uthi lento eniyenzayo akusinto enziwa amaNazaretha lento eniyenzayo leyo leyo into enziwa izangoma nina nasondeza imoya yezangoma ukuze umakoti ephupha into enjenje uthi nina nasondeza imoya yezangoma kini wangafanele niyenze leyo nto nina ngoba ningamaNazaretha into okufanele niyenze kufanele nithathe imali u10 ebese nikhulekela leyo mali leyo nicela kuShembe ukuthi eyenze ibe imbuzi yokuhlanganisa idalwa esembethe wena nomakoti uthi bafana makanayenza leyo nto leyo khona into aqala siyala ngayo ethu nje nezingane ukuthi ingane esalukhuza kumele siyenze ngomswano wembuzi leswenzele ingane kodwa bengekho kakhulu lapho ithi ke uma beyenza lento leyithi ngenzele bese lenkosini lekhala lemphefumulo mfike ninikele nithi uNkulunkulu akahlanganise imndeni embethe wena nomakoti uthi ngiyabona nothandana abazelethe abantu nina nidlisene unjalo lento kwenza imoya nithi enanikanisa imoya into ezangoma leyo okunye engicela uxolo ngesikhathi ngikhuluma la ngakhuluma ngomndeni wakwaZulu wathiwa mfana washesha kwakufanele kungigxile emndenini wakwaZulu ngoba nasenihambisela imbuzi ngiyaxolisa Mshumayeli samkhipha ukhokho ngikhumbula usolo ukuthi asimkhiphanga esiswini senyoka samkhipha esiswini senyoka uthi ke okunye obasalayo engabahlambulukelanga khona kangabahlambulukelanga ukuthi unesalukazi owathi uShembe dlula eceleni komuzi lesi salukazi samthela ngesigcusi sathi uyena lodla imbuzi zethu lelo cala sanhlawula kodwa ngithi angimhlambulukele lona elinye icala kunendoda eyayilala namakhosikazi abantu lelo ndoda kwakukhokholozwa khona yona yayilala namakhosikazi abafowabo yazi yalala namakhosikazi ezingane zakhe ahamba bona lamadoda ukuthi awulo ulala namakhosikazi ethu uthi asebembamba bambulala le ndoda bayinquma bathe sebeyinqumile le ndoda kanti labo makoti belala nabo sebekhulelwe bayise isuka belokhuza sebekhulele bamnyeka nje makoti wakhulelwa uthene izani ingane baseyithatha lo ngane leyo bathatha umgqomo oyiplastic bayimbuza ngawo bayilayitha bayishisa bathi leyo ngane namanje isasha umlilo usasha ngicela nifike nizonikela mfeni thatha imali nisusa umlilo enye indoda yahamba eplazini lebhunu ithema ifike eplazini lebhunu yafika khona yalala nomfazi webhunu wadosa isibhamu wasifaka ekhanda bayishiya lapho bayilahla le ndoda ngazange yangcwatshwa cela uma ngingafikanga kokunye uNkulunkulu engifikele khona ebathethelele namacala abo abasekhalo mama nonkosi usemzwile ngiyayithetha inkosi yami ithetheni ngophakamu uNyazi Lwezulu bakhonza abahle basezulwini siyabonga kumbe nqa uNyazi Lwezulu utazibeka inkundla nje emhlabeni
inkundla zikhona onomasikazi wakhe khona owezivini khona yonke inhlobo kodwa uthetha amaqanda enyama ayagwazeleka-ke kalula nje amaphoyisa ney'mantshi kuyagwazeleka amacala ey'nkantolo zemphefumulo azikho ushembe oneselibanzi wabona ukuthi abantu abami noma bengilandela kodwa beza nenkukuma emthwalo yabazali babo ngcono ngihlisa isigcawu sasezulwini engizofike ngisiphendule inkundla ukuthi ithethwa amacala wayesakha nomfulu eduze kwawo ikhala imphefumulo mayibonge Nkosi. Ngiyazi ukuthi ubuka kumdlalo ithi Inkosi inyanga yezulu thina boshembe sifika into abantu beyisola bethi yimbi uthi thina boshembe bese sathi yinhle ihamba igcina isiyinhle isiba yinhle bese ba usizo bese baphilisa abaphiwe inhliziyo ehlakaniphile nalomuzi ushembe uthema wakhe wasidida nami uqobo wawusidida sasibuka nje kuyinto nje yokudlala kodwa namhlanje ngibona izizwe ushembe uyiguthile amakumba amanye omhlaba khona abanomzali la abanamakhosikazi nga-5 nga-6 nomama uNkulunkulu abakhulu bashiya amazwe namazwe beza ezweni lasemaqadini ezweni elibolile lengcolileyo kwamasho abezi ngoba beze umuntu bantwana benkosi kodwa baholwa imphefumulo yabazali babo abananoNkulunkulu ekujuleni okukhulu ukufa emakumbeni amanye omhlaba nasemathungeni omhlaba wayesezoba beyolelizwe ushemba kanjelwa ngomuntu ukuthi shembe sicabanga ukuthi uzezweni lakithi ngoba izwe lakithi namathafa uthantala wendawo ushemba ukhetha leyo ndawo ayikhethayo. Amen. Mawubuka ibalazwe thina sibuka ngebalazwe lasemhlabeni leyo ndawo amasha indawo nje engcolile kodwa ngomfihla sezulu uyazi ushembe ibalazwe alikhethela azobeka nomfula wakhe ogeza imphefumulo ngoba imfula mningi nawe zonakini khona wangakithi umvolozi obona mfuna omkhulu kodwa ngazi ngizothi wageza imphefumulo nangakini uyazi awazi uzothi wageza imphefumulo ushembe wayesekhetha lelizwe lasemaqadini wahlanganisa lemfula uyazi lemfula ngangazi empilweni yami ngiyakhumbula sadlala ibhola nakunemba wami ngangazi ngozengene ngiyakhohlwa kodwa namhlanje ngiyabona lize ngifana nengane imbude ngoba ushembe wabe imfihlo yakhe ugcwele into engasile lemfula lona nje oqhamuka ngapha ubaba omncane wami wayahamba kakhulu izinto zasemhlabeni ukuthi bake bambamba wathi lola bangani bakhe bambamba inkunzi bamfaka ebridge ibridge la uthi wathi mayifika lapha uthi ndodana ngathi mangifika lapha ngaphakathi ebridge kuney'dumbu ezinye sewuzushibilike ushibilise impethu umuntu sewabona uthi ngangihleli lapho ezinye inyama ngangigciliza kuzona zabantu akade babona bebulawa lapho kwathi ugobogobo omkhulu bazona abantu ugobogobo ngobani wagoboza igazi kulawa bantu mhlawumbe ushembe ubona yonke imphefumulo amakumba amanye omhlaba eminye itholakala siphuma nankosheni ushembe ilanda emakumbeni omhlaba eyakithi neyakithi emazweni akini nawakithi ushembe uyinkinga washo isifundiso kakhulu uRobert Papini ukuthi wabhala incwadi eyedwa ukuthi shembe ezenkinigma ushembe uyinkinga nakuthina esibathiwe lomhlophe ngoba uyasihashela wathini wakhuluma kalula ngo-2017 wathi bonke abantu uma sebefuna imindeni yabo noma yafa ngakulini noma ngaphandle kwalelizwe noma yafa ngayiphi indlela noma kuzihlobo zabo wathi uma senibafuna noze la ekhaya imphefumulo nifike nilandele notshela wona bese niyithatha niyenze namasiko emakhaya mayibonge Nkosi. Amen. Sonke zadideka nami ngadideka kanjalo ukhulumele ushemba simuzi ukuthi namhlanje uvuka abantu ey'swini zey'ngulube ey'swini zamamalasi bathi thina zabhubha emandulo ziyizulwane mhlawumbe zama50 kunini impilakhe ushemba usilandile usibeke ngaphandle kwamasango sifuna iy'ngane zethu zisingenise ngaphandle uthetha amacala ethu uma-ke wena uncishwe ukuhlangana unjalo boyibona ukuthi hayi usho ukuthi emndeni awukhethiwe awuyena lo muntu lokhuluma ngawo ukuthi sifuneleni abakhethiweyo
emzini indlela uNyazi Lwezulu utafihlo ngane bami ngibeke belinye kubantu abantu nami ngilelele kulokukhulu lokukhulunywayo ngoba nami ngasho ukuthi uningi uNkulunkulu asengisize ngabo ngokwakha lo muzi mayibonge Nkosi namhlanje ngiyathandaza ngithandazela inkosi yesizwe sakomalume wami ukuthi ihambe kahle endleleni isiletha manje angavume sebefikile isiletha manje isibongo nesibongo siba nezindlu nezindlu bakhona abanye abebesasilele ngemuva makhulula bengaboni kahle kodwa ngokuthi inkosi yakithi kaGambo idlululelile nalazo zinto ezivumile beze khala lemphefumulo waletha inkomo waletha imbuzi izobe sifika manje wesine mangaphakathi amen sebesukile manje abanye nabo bathi hayi nathi siyayizwa lento koGambo nathi siyaye ekhaya lemphefumulo imndeni sikhulumile nakuwe nawo mobekezela mayibonge Nkosi amen mina unyawo lo ngabhoka ngingehlanga lokuka ngamadolo ngiyincenela inkosi yakithi ngokomzimba wenyama semhlabeni iminyaka ingaphansi kwami kodwa bengiguqa ngamadolo nale phansi nginxumusa ngilungisela imndeni yakomalume wami nakuwe ungabayeki ungalahli nawe ngoba nomthandazo oba lo shemphakathi ufunela abakhethe webona abaningi akusho ukuthi uzokhetha indlu yakho uzokhetha indlu yakho mama sinabazali uhamba nomuntu wakhe kuphela kulungile phela amakhanda mayebaphumi izibisho ngathi babikele okokuqala babikele kwesibili okwesithathu sukuma mayekhona amandla kuyinkomo lezi ezokunxuswa ngazo ukuthi inkosi siphuthele bona uzokuthe nalapho Nkosi abambathe imndeni le namakhanda kakhulu ngoba le mndeni namakhanda kakhulu yenziwa yilabo abahamba beyizikhoma benemfethu bahlangana umndeni bechitha benza yonke into imvamisa yonke lemisuka ukuthakatheni abantu abafuna ukulunga abathakathi abafuna ukulunga ngiyangicela mama abathakathi abafuna ukulunga abayifuna into enhle ngoba umthakathi uyizinyane likaLucifer uLucifer owanxoshwa ezulwini ukhamisela uLucifer ukhamisela izinto eziningi manje abathakathi abayifuni leyo akekho umndeni ongenawo abantu abanjalo akekho umndeni ongenawo abantu abanjalo akekho umuntu ongenawo umndeni emndenini abantu abanjalo yini ndaba akekho umuntu ozalwa eyisoni enza lokho njalo kodwa umuntu ufika azungeze omubi amhlwithe umuntu uzabe elungile ingakho nomthandazo ukuthi ngisize Nkosi ngiphikize umntwana umuntu uzabe nokulenhliziyo yomntwana ingane enazi isibi ayinayo inhliziyo mangase sonke isiphukhize njalo yakho emhlabeni ekhaya uNyazi Lwezulu ngeke kusula uNkulunkulu uhlezi manje ke bakhonza abantu basezulwini uJohane wasenhlane uJohane wasenhlane no uqobo lwakhe usebhuyile uJohane wasenhlane bakhonza bakhe basezulwini abantwana babantu bakhulumile akusho ukuthi nje bakhulume bona wena ungazange ube nayo inhlanhla ukuthi uphiwe lo mhlanje ukuthi kukhulunywe kini kusho ukuthi
awubalekile cha sizophiwa sonke uthi uNkulunkulu asembulele imfihlakalo ngokusukelela imndeni abavuke ethuneni ukuthanda kwabo kodwa uNkulunkulu uNyazi Lwezulu olubavusayo usumana labamanje neziqhubele enganeni zenu nokuthi abantu basuka eMajiya ngoMajiya sebenzele ingane zakhe wona usumajiya uthi afikele angakutsheli ukuthi uqabele nonkosikazi abesethi uyakuhlolela utshela yonke into kanti usiyabhedela uMajiya sekuvuke impi yakuwo ushembeke wayesesivusela imindeni yethu wathi ikhale lemphefumulo mayethi ikhale lemphefumulo soyibona ngani imphefumulo yini indaba sidideke ushembe mayesevusa imphefumulo wale khuluma amaqiniso lekhuluma ngalo abanye bazobagcina sebekhuluma ngemini bethi lapha sithi lapha bakhuluma ngamaphupho kodwa kusazi umuntu yakhokhoma yakuMajiya uMajiya umphuphela awumbuleke menzela yonke into akona amaphupho la osewenza ngomunye umuntu kunokuthi uthandaze ucela uNkulunkulu akuvusele imindeni yakini izoveza ikhwelise indalo ukuthi impilo ingayiphambili. Amen. Bakhona abantu basezweni ngizwile lento ekhuluma lensizwa eKasipisi yokushadisa imoya kuyiqiniso abantu basendulo babenane abathi ubuchule babo philosophy yabo babenane abantu uqala babekhonzela imfuyo uvuke phela kancane lapho bese babekhonzela imfuyo abantu endulo babazi ukuthi kwakuyinkolo yabo kuyithixo zabo lezo awunto basithana ngathi nabantu abadala na isiphumi yamajiya iyo twasa iyo twasa uyeva sithi kodwa semfunda fundela zemfundo yemfundo ukuthi singene kuwe uzazi uqine ifundisa abantu abafundile abangafana nathi ishetha utshwala into mayizikhuluma usho uqala isifundiswa ngoba lento hamba wetwale university leyo khozwa yena nabo ukuya kodwasa usuke kodwasela yona lemkhuba manje lemkhuba yabo basisayona nomkube abanye benza imkhuba bayifundiswa ngamadoda asebunyameni njengoba kukhulunywa bathi abantu bajabuye empopomeni lapha kunomnumzane wakhona ohlala khona athi uyohlambuluka empopomeni kusuke lelazana yathi uyohlambuluka empopomeni athi imndeni oyifaka udakeni mhlawumbe naye imndeni yahambe emhlabeni nalezithixo ey'ngane sebedinga uNkulunkulu bagezwe manje babuye bahlale nomndeni nqami bahlale bangene emazweni omndeni kodwa umuntu ahlale phansi ashinge ngobashebe athi ngizothuma nje lapha empopomeni hayi abarawundisi wenza yonke into ahambe umuntu ayekhona ngifuna ukusebenzisa isibongo sami ngamasibongo ngoba angifuni ukuthini ezinye izinto ngoba la ekhaya uthi uncane abantu basethi ubhekene nami kanti yonke leyo mkhuba akuyona imkhuba efaka abantu ezulwini lomndeni efaka abantu ezulwini kaHlelo zithixo zabo ababeyikhonzile besahamba emhlabeni namhlanje zibabophile ushembe usakhelela uNkulunkulu asidizele uNkulunkulu ukuze uzokhuphula leyo nsini njalo ukuze abantu babuye babe ngabantu mayibona Nkosi babe ngabantu isipho sakho kunazo ukwambale ushembe nazandla zakho lena uJehova phezulu awusebenza ngazo ushembe ukuthi umuntu umqona izandla zakho ukuthi abantu ngezandla zakhe usebenza ukudumisa umdali wakho uthi ngiyamdumisa umdali wami wangidala wangibizana namhlanje kwazi ukwenza ukuthi akukho kunye into njengoba badalile ukuthi umuntu ahlale phansi alinde azaphuma esangweni athi abekho ukuthi naku ekhaya naku la basebenza khona cha munye phela umuntu osebenza abantu uNyazi Lwezulu mayibona Nkosi ingangena nje umnikazi wabantu sihlale siyasho ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho wenza lo bathi ngenzaqhubeka uyena owadala abantu ngoba abantu bangumsebenzi wezandla noma abantu sebekhohlela uyena okwazi ubalungisa hayi Majiya mayibona Nkosi amen mayibona Nkosi amen kumele mncane ngoba manje ngidle izinto ezithandayo nathi singamanazareth siyamqhelaza uNkulunkulu phakathi kwethu zikhonze zethu ngoba masiqala siya lapha sibuye nalezo ntaphtapha nalezo zinto siyekele uNkulunkulu siyayilimaza inyama hamba ngayo uhamba ngenyama yasemhlabeni iyakhathamezeka bese sheshe uNkulunkulu ahlukane nathi kodwa ehamba nje kaJakobe
wayehlala iminyaka amakhulu ngokuze uthiwa uNkulunkulu phela uNkulunkulu wathi isipho somprofeti mayibongozi amen abaprofeti siyezwa la uNkulunkulu lomlando wafana abajabo babehlala 600 years 800 years 300 years yilezwe lakithi ahlale imiva yenyanga engaphansi nje kwenkulu ithini lesimgqilaza ake simlalele uNkulunkulu ubhalile kade ufuna ungamsawuphathi umuntu ngisebenza ulikho lokufanele ukuthi uyazi ikhambi leli lathi ngelo liqalekiso uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wahamba sethi bantu abamnandi sengiyani sengidiyeke ngoba kuzisikhathi lapho uzozala khona isizulwane esizokwazi umkhuba eminingi yomubi esothatha iboza bawuyilo ahazisa namophekeleni ahlanze namafutha kaqamzo umuthi la thatha iboza ahlanze namafutha engwenya ahlanze namafutha sephumuthi ngoba ngifuna ukuthi manje mayithi uzofuna iboza ngikunikeze lento besiyamgulisa le ndafe sesenjani manje sesiwakhandile amakhambi kwasekugcina sekuthiwa lawa inyanga zamakhambi igama lithi inyanga lisho umuntu onekhona ogubula nazi isihlahla lesi asiphendule sibe ubhobo sibe inyanga yokhulu athathi itshe khona amatshe la izwe lakithi uNkulunkulu izwe lingakangcoli ayemila ayemilela nothiwa yitshe kuthi igcali igama layo lawo manje kuthiwa maye ushemba wathi mayemila abantu ababephiwa babenamakhono babewazi bawathathe bawapheke kahle lawo manje abayomtsheni lezi bese bakha insimbi ayizange isuke eEurope izela evesikhona lawo manje asithele ngoba sebonakele ezweni wahliwa ushemba wafika izinto usekhona lokudla kwendlela ibele endlela sekhona semuyingozana amazwana amabele ibele ukudla kwakudala umveli nqa okwakukhona umuntu nje hambe endleleni la mayingena lapha nje ahlangane lesihlahla esokuthi uphumulo osinokudla adle asutha abantu benomsoco kuya ngokuya kuphathwa yini inkulu ekhona ezweni awuthi namhlanje abantu bajike ihlahla bayikhulisa zikhulu ziba ngabantu sebeyihlanganise nemikhuba yazi bengabantu manje ushambeke lo muzi nje bawakhile bakhonza abantu ezweni akawakhele ukuthi kuthiwa umuzi wesontweni uwakhela ukuthi ushemba imfihlo yakho uNyazi Lwezulu uzogeza yonke leyo mpuhlumo yonke lokungcola abadale kabusha abantu abapheka benza abantu bese beba ngabantu izwe liphendulo bencwaba ezweni lithandeke yekusabeka kuyasabeka ezweni khona la uthi umuntu asithela lo abafana ingane encane ngalabafana umonka musha uvalo uthi igama lafana lomama inkosi kanti lezi ngane zomama inkosi ngempela ngoba zimbathwa amakhetha enkohlakele ayenzi inkulu zimbathwe izingane zaphuphuma emandulo bese ingena phezu kwalezi ngane ingane engaka ayibamba inkosi ushamba ufuna ukuzohlanza izwe phela thina asimseke ukuthi sivume izilapho ushebe mayibonge inkosi simiyeke ukuhamba yedwa sona bese sijapha uyakena sesiphethe izipho kodwa sisonile ngomuntu uthi ushebe labo abaphulukana basezulwini abakhethe umndeni nangu uNkulunkulu yini asize sothetha amacala awazana bethu mayibonge inkosi amen uthi ke umfowethu wayekuma ushadisa kwamoya abantu babethi qala awunto basithini naye iyothwasa iyako kodwa okothwa iyothwasa kusho ukuthi mayiphuma babangisani insizwa bayaphuma nesayilobona ufuna izekhaya izanefa babazi ukuthi izanefa ukuze izosebenza abantu abanalo khona indaba yothi iphuma ngalomuntu bokuthapha insizwa kade ishela zilethe inkomo ebangisana wafuna lengane ukuthi ilapho okusona kodwa angishadisa imoya uyezwa kwasini iyaswa lapho ke leyo mkhuba yagcina manje sesizoyenza nje sonke bathiwa kushadisa imoya ngoba wakukhala ukuthi uma le ntombi iyogana kamajiya inaleli idlozi leli kade yothwasa ngeke kufike lisebenze lapho kamajiya ngokuganiswa babe nakho njalo kaganiswa izogana kamajiya khona kuzongena abantu kamajiya uyathola kamajiya kunendlela ngasehla kamnomzana bese bakuthiwa khona isikolo samakoti lapha ekhaya lo makoti nobaba ekhaya zashisa isizwe lo makoti
ngoba phela kunedlozi esebenza abantu kungene inkomo kungene imbuzi kwakuyinkolo yabantu bethana kwase kuthiwa kushadiswe bokukhuzwa lapho ukuthi asingayenzi leyo nto into ebalulekile umuntu uthunedlozi umuntu uthunedlozi uchaza ukuthi uhamba nemindeni eminingi eseseyinkingi nephethe ushaya umtayikeze mayibonga Nkosi amen bengazi amanye ngubele ngoba ngithinda into esiphuma kufanele siphume yona kanti kufanele siphume phela ngoba abantu bahlubekile ekuthweni abasafunda umntwana uyasinda ngeke basitshele ukuthi uyasinda ngoba ngeke uvume uma bebuya kuwena boza bakutshela umhlazane waba nesibindi wabaletha uNkulunkulu ekhaya lemphefumulo bese beliveza iqiniso bathi selivela ukuthi abantwana naku thina ebezithwele usuke ekhaya lemphefumulo ukhona umethulu uzozithula angisho njalo umthandazo lethu amen ngethule umethulu ngethule umthulu wami umsizi wami mhlambe ngashayo mina ngiyabonga ngani nasinda ngiyabonga ngani kusho isalwazi esiphethe ikhwama zokuthakatha zokubulala zokwenza yonke imikhuba isikhwama esasihlupha ngazo umuntu wazana baphumele izisu khona kuzonyilika ingane kuthathwe leyo mbungu kwezintelezi kwezimithi ngayo kuze kuceba abantu emhlabeni abantu bafuna uceba namhlanje kuphuma ama-social media uceba akekho ongafuna uceba abanye baceba ngayo imindeni mayesefike lo muntu abesefika ngalelo thuna aboshwa abesefike afuna ingane yakho kusengathi ingahamba imthwalele lemthwalo khona umuntu okhulumayo ucela siyangcwaba futhi siyangcwaba baba usikhonzele lapho oyakhona nathi siyenza uyamazi ukuthi yapho yomuntu amkhonzele nathi siyenza amazi yapho ake mkhulu yakhetha mntabele kulani imizi yamadoda iphamisa ikhakha zemizi yamadoda liyaye izwi lokungena ikhekhengane mase ngcwaba kuthiwa usikhonzele oyakhona mkhulu nathi siyenza kanti umuntu esongweni futhi niyangaya khona bakhonza abantu basezulwini ushembe uzosilungisela uNyazi Lwezulu asikwazi ukuthi makuthiwa uNyazi Lwezulu uNkulunkulu abona umdlalo amen enkabathini bakhona uqiniso bamazi ushembe yithi singamazi ushembe senyameni ushembe kwakhe ikhala lemphefumulo ngoba ufuna uzogeza labo bantu abanjalo bayinkinga badlule ethuneni inkinga yayifuna khona njengoba sokukhuluma koze kube kumgodi mama ubona ukuthi simamane lokhu kuyakhathaza wala ekhaya lemphefumulo cha phela uvitho umuntu ubaba uyahamba wamhlaba wonke wambe nobaba into engcono uhambe ukuhamba noNkulunkulu kheze mhlambe nawe ungaze ukhule umqondo ushembe uNyazi Lwezulu uzosiza lento ekhulunywayo ngiyayazi igcwele abantu abaningi siphuma kuyona sonke ubekhuzwa noma ukuthi ushadisa lo muntu oshadisa imoya eyane moya eshadiswa abantu bafanele abakezwa abantu ngokenkolo yesintu nje into mayiphuma kuyo ibanjisisika esinikeza unyalo bayazi nabo ogogo babanikeza unyalo bayenza ukuthi uyise masencanywa besinikeza ukhapha besihamba besinikezwa impela sizohamba nazo sizakwazi ehlambulile iyokana nazo izona ezifundisa intombi ukuhlonipha emzini izikhulu ezisalwazi nayo ibe ndala uphathe umuzi isikhathi sokugoduka akukho kunye lo muntu akashadiswe ngokuzana nedlozi uzoza nosotheni ngosuku umshadi zosotheni abazofuna uthi kuhle ekhaya ubephendula amasela umuzi wonke kanti ungene nomakoti nafika zala amasela abagezwa abantu ushembe futhi njengoba esesikhandela ikhala lemphefumulo abanye abantu ngeke batuse athi umuntu ngithe ngithola umuntu ugogo angaqoliswe umkhulu akulungile ngoba usiyakwazi pho ungasiza ngeke ubasize uyohlangana nabantu bagogo omalume bakagogo ukhuluma nabo abantu bagogo ngiyacela sisizaneni akegeza ithonga lapha lakagogo nami ngizogeza nathi sogeza lapha umkhulu ngapha ushadisa abantu behlambulukile mayibonga Nkosi ngoba labo bantu asazi ukuthi into yabayenza amathize bangakwazi ukuphelisana yini leyo mhlawumbe ugogo ephumela ethongweni enamacala nalo egcwele uboya
nangapha kaMkhulu kunjalo ushembu usakhanda insipho abantu bayagezwa angeke bakuzolala la emhlabeni insizwa nemasizwe kuthiwa nalo ugwede selifikile umthimba usuka insizwa ihambe iyofuna yogeza bese uyavuna ngithi njalo intombi iqala ngokugeza lapha ehlatheni bayimbozo ngamakahle lethi ihlambi ngoba izwe yakho emshadweni imimoya yakhe yona igezwa ngayo ngoba yahlulela ukushadisana enhlizwa yonkulu nalolu uthi ugcwele amabiba kubo ingakhe ngabazange unkulu wazi ubawona kodwa qoyisa abagezwe nangu umfulu ushembu wathi ikhala lemphefumulo mayibonge Nkosi amen ngiyaqolisa kade ngimathi umbuhlane ngeso ledlule kade sisebenza ngale mosheni sasa sizoqhubeka siyosebenza ubushembu ufuna ukuyiklinga yonke le ndawo ephathi umuzi wayo mayibonge Nkosi amen nangu umunye siwenzile wangambukeli ukuthi uzoba nje muhle manje lonke umuntu uthanda ukungena wona ngoba usuyithanela amanzi amayo kodwa kade uyixhaphuzi ushembu ufuna umuzi wakhe wonke ubiyeleke kahle ngokwenza umsebenzi wakhe ushembu mayibonge Nkosi amen ithile kufanele sibe nenhliziyo enesibindi uthatha isibindi uzizwe kaShembu mayibonge Nkosi amen uma abantu sebezwile abantu beumndeni benawo amandla uShembu akafune imali akafune imbuzi akafune inkomo uNyazi Lwezulu kuyisiko sezulu makulo uNkulunkulu ukhutshwa inkomo nezimbuzi ingakho-ke kuyakuthi-ke uma kukhona nibamba amazinyane phela akufunakali iy'mbuzi ingaphala y'mbuzi amazinyane isikakhulu ey'phusekayo iy'thokazi iy'bhuzazana lokhu kungakhwelwa ngazi phela iy'ngane ezinye zazi ey'lezadwa esini zithi ukuthi uma kuthiwa isiphuzane yile kuthiwa intombi ngesizulu samanje akhona nje amadodana ngamangayazithokazi ukuthi noma isiphuzazana intombi-ke insizwane ithi nawe mama wami imbuzi lengakho izona ey'thuswa encane oqhuma kunjani izona ey'thetha amacala uNkulunkulu axoxa nazo thetha amacala okhokho yethu mayibonge Nkosi eyokuqala njengoba kade ngikhuluma nje ukuthi simnxuze uShembe ngifike lapho kuleli bantu angizalelanga mina kuleli bantu phumele ehlathini mina kade bafika kwasigenza uShembe namhlanje singabantu uyabona uShembe wazi ukugubhula into ayenziwe umuntu uNkulunkulu uNyazi amen mangikhuluma phela ngoNyazi ngikhuluma ngokuthi ngolozazana ngikhuluma ngenyanga yezulu ngikhuluma ngelanga lokhanya ngikhuluma ngomqalo wendlela izipho zoNyazi zonke lezo mayibona Nkosi ubantu lezo y'mbuzi-ke Nkosi yami eyokuqala siyamthuma uShembe uthumeliwe lithi kuhlema amaNazaretha uthunywa awuhambe futhi isikhuba asifunele inkundla ufuna washumayela bavangeli hayi lo uShembe wathumele lo emhlabeni uShembe uthunywe ukuthi angene emathunjini omhlaba abone njengoba emhlaba nje Inkosi yethu siyilandele nenkosi idlala makuthiwa ifanele umjini ishamani ngonswele ongeke ugqoke umuntu nje wasemhlabeni kodwa ungene nawo lamasudu Ushembe uthola nakho ngikhuluma utholakala phakathi esitampokweni kwakhulisa kwazi la sathi sakwazi hawu samemeza kuthi hawu nakho nomusa madoda ngathi safika kunomusa athi ngibone emthongweni uthi ugogo wakhe wamthatha wangena naye la wena phela pawuza ngemuntu kunesitampoko la uthi wathi wazobona abantu ngababulala mina uthi wakunikeza wena wabona undaba lo kumakuthini uthi wakunikeza kanjani ufuze kuphuma udikisa wathi ngamakhehle ingane wathi bonke labo bayinzalo yami kodwa ngizalanga namunye indaba mina ngoba mina ngahamba ngiy'nkosazana angizange ngilibone ilanga sizisilisa sezulwini ngazalwa ngiy'nkosazana zange ngilibona kodwa inzalo yami ongcele wayechaza ukuthi yena bonke bayisizukulwane sawo la uthi mina umama wami azange ngikushule kodwa umama wami weqilumbo eyotheza kwasekumnika amanzi achithe uma wayesewaqhiba ngenhlabathi laphi ingcali amacala akhona la emoyeni afika aqhwana ngokuluza ngakhulula isizwe sencanga uthi ngakhula ngaze ngamdala ngaba nenhliziyo embi yabona uma esekhuluma nenhliziyo embi maye izinto zingahambi kahle uthi ngaba nenhliziyo embi ngacala ngabulala uthi ngcebo uNyazi athi sewugulele kakhulu ngizokuthatha ngusekale lemphefumulo kodwa kuhambe nabo bonke abantu sowabulela uthi yewonza ngokutshengisa ukuthi bazophuma kuphi
uthi balandwe inkosi uthi kodwa siphuma nabo afukuza baphuma nabo nabo lesabona ibhiqibhiqi begcola amangcolisi uthi wathi mntanami sicela uzikhala lemphefumulo uzosinikela umshemfulo sesifuni safaka ikhala lemphefumulo siyogezwa bese ushebageze nenhliziyo yami ngoba isifana nenhliziyo yomthakathi ngoba ngahamba mina ngihleke esisunisela abantu benze kamcimbi lapha ekhaya angithi ngizama abona umkhaza amabhekini kwakuyimicimbi le yesintu wenze umhlonyana amakhosazana wenze yonke into uthi mina ngenze balutho ngase ngibulala ngena inhliziyo yokubulala uthi isizwe sami zonke lesi nakithi nakiwe nakuwe kukhona lo ngoba ngeke umuntu ongathi uphephile asiyazi imikhuba kade yenzeka ezizweni sasemandulo abantu umbongo ngane kwakuyinto eyize amadoda enganqwendi ukuthi ayayisefuna lengane lehleli ngasimangala sesifuna ukwenza umkhumiso inkomo lekhaya kayingene uqhusha umakoti uphumisiso umuntu njalo lo khulile namhlanje ukhokho wazi phezu kwethu ukhiphe iqalekiso bona badapha inyama yabo ukuthi benze ngawo umkhumiso wenkomo amadoda bakulula benza kalula namhlanje siboshiwe kube isiqunto sizame leso siqunto esijalo amadoda afele ibini aletha umhlobo wokufa ugcine sekuthushwa abantu abathanda uthwebo abantu abathanda uthwana yonke le nto ekama ukula abantu abafa abadliwe ziba abanganawo ushembe la ekhala lemphefumulo uyabalala amen yeso nje ngisikhumanje nabanye ngisikhumanje uma lokukhathaza ziningi indlela zokushaya umoya landela uNkulunkulu ngoba sizokushintsha ngoba ngizokhuluma kanje ngoba khona abantu abaqala ukufika lapha ekhaya lemphefumulo abafuna ukuzwa ushembe uthini lapha ekhaya lemphefumulo mayibongozi amen masizoshintsha sibe nokukhulu mashumayela phakathi abashumayelayo bathola isempini lakithi ashumela saxoxa indaba awulizwe indaba ngehlumo ngizwi izolo angiyangizolo emsebenzini isonto lonke ngikula kodwa bengasagula ukugula lonke bengihlalele ngoba ngifuna ukubheka ukuthi sikhulana umsebenzi wenziwayo phela umsebenzi wami ngezwa uthi ngone nkosazana lo msebenzi ngezwa nyanga yezulu akekho ngangixoxa noma sebengezwa manje ngisele indaba sekuthe ukukhula khuleka abasangazi lutho ngihlale ukubheka umsebenzi wami uNkulunkulu sibambisene ukuthi bafowethu asifundise laba sifundisana uzwile la ukuthi siboshwa kanjani ngizophetha ngayo lo ndaba i-policy yolimi ukuthi sithole kanjani isipho imithwalo ethile esisebenzi nami nisithwalise yona ngoba akekho umuntu ozele ngapha ozele intombi ozele intombi nisele intombi ongathi abanazi ingane zaphuma mandulo zonke lezi ngane zaphuma mandulo ushengwe ukuthi yize ihlala lapha intombi sekungoani babona bedondolozela behamba ngendodolo befake amanapeni abantu abakhuliswa phela abantu badlulise umazimu wathize umuntu udlulise igama lethize uzabe umuntu ingakho umshebe ungasukela inkomo nihlabele ingane encane nithi naye nithebe seyingane lezi zaphuma lezi zacithi mhlawumbe inkomo abayidli imbuzi yabo bayibongosi amen ingane phela azakawulisela igama zabo ngolesine ngilanga ngapha imoto uyangibiza umshumane ngibiza ngisekhaya akuvuke ukuthi njani ukuthi mina indoda hayi siyancengela uthi awuphuthume lapho esisekela ngiyama ngehlala ngeke ucingo ngikhuluma amasibonelo endaba ngoba fanele siyikhuze abashumayeli sakhulu ithintathi uthi lensizwa shumane manje ngithi ngoba wena ngiqinisizwa ngalo ukuthi hayi mina ngila ngisamuntu osevathe kufana namajela aseGoli ngithi njani udala ngafonela uyasho ngitshela elilona uqinisile kabanenge izingiboshwe zimvulela abengazi kana nasemajele shembu ukona kukhuluma balezi zinto ezenziwa labafana labo bayilalela lezi inkulumo ezikhulunywa lapha ekhaya mayibongozi amen uthi cha usiwenze lapho shumayo ngithi uthi ngiba ngikhuluma nazi iboshwa zikhona la yazizwa umsindo phela khona laba abakhona abebanga umsindo wabo lezi zinto zakhona ngithi mina batshela phela bathule ngizozwa kanjani kodwa umsindo abeze batshela ngiyezwa umuntu banga umsindo lapha memeza kalolini lwawo ngithi mina ngikule sikukhala kancane uyaqala yini kwenze njalo awusiwenze njalo sizizizwa nje silalela abantu ezivakashele
ngicela uNkulunkulu angenze ungakhiphi igama laMshumayeli kodwa bezivakashele umuntu waMshumayeli ofike la waluleka wayesethile uMshumayeli akengifonele emakhaya ibatshele emakhaya banenzela amaladi nonke nayibosha bese mhlawumbe imbuzi beka amakhandlela naye yena bese ngicela kuyitho omkhulu ukuthi bangikhiphe emadlelo uthi manje izibosha ziyabuza ngoba manje zithi ziyalalela indaba zeKhalemiphefumulo abanye bayabayo bayathumela ingane zakubo zize la eKhalemiphefumulo ngiyacabanga ukuthi ukhona lo dadwa ngumthunzi ukuthi udadwa uzothitha amacala ithi mina angazi phela ngoba usho umuntu omkhulu uthi cha siweze uMshumayeli usubaleka ukuthi mina ngazi kodwa indoda engalibuza wena ukuthi uma ukhokho wakho ehlatshela imbuzi kanti wahambe ethwebula abantu ubushiwe lo ndawo yakho emleleni le mbuzi imhlalela yona uzoyidla uzomnika isibuzo uphumelele ngoba njengoba ushiye lemkhuba yakhe nina nisele lakhe nina nami ngingaboshwa uzokhipha enejele uzomnikeza ukudla ngoba bamemeza ubalale bathi ubonisa ibona lento phela thina simehlomana bathi naye ngilalele le ikhulumana angilalele le ikhuluma ngikopha indaba mina sekukhuluma iboshwa ngomfawula kuthika ngithi mina cha mina ngikwazi ukuthi abantu abamukela uNkulunkulu asizona phela thina izangoma neyiyo cha thina sinoNkulunkulu mayibongozi ayithi baba abantu banoNkulunkulu babo nabo banoNkulunkulu babo nabo thina sinoNkulunkulu uNyazi Lwezulu asiyenzi indaba amaladi thina ekhaya monkulu bazabakwenza isidlo usekela uthatha ukudla kwesizulu okubeka monkulu wethu kodwa kuyisiqiniseko bakhona ungondliwane egcekeni ungondliwane manje umbuzo okuzwa ukuthi ngoba uNkulunkulu wethu wezenza izinto imicimbi sikhule bezenza kuney'nkakhayi zenkomo phezu kophahla lwethu kodwa ukuthi into akekho la asuke uNkulunkulu wagiya umkhulu kwathi bafikile kwamkhulu babonga kodwa kade wahlala yini into eyenza lokho ilabo bantu bokuqala ushembe abakhele umuzi iKhalemiphefumulo ilabo bokuqala ababhubhe emandulo siphilile lezikhuluma zokudlula ilabo ababhubhe emandulo abawumthelela abathi nasinakile abantu bezana amasiko bagcinela amasiko lapha bezana nehlangu bezana neyidwaba thina zange size sinako thina silobe sadliwa izinja safere impini silobe sabaleka ney'ngane izalukwazi baleka ney'ngane ukhulele uphethe imelethi emhlanenye ubambe ngesandla usuka amabutho lawo esedle egcatshwe ngey'ntelo zempisi esehlanye emakhanda abulale yonke into aze abulale ngisho ey'sey'swini ukusho umbungu lokuthatha ufake embodleni okwenza umtelezi lezo ngane zonke zisibophile efeni iyona le mkhuba ebuya manje imoya yami izongena phakathi abadlulile ethubeni ushembe umuntu lethubeni maye ehlambulukile engenasici engaphethe emthwalo engafanga ngengozi engafanga egula umuntu ohamba emhlabeni ekhwehlela egula akwazi ukubethwa inyama ithuna yamvimba usho inkosi ilanga lokhaya ngoba ufuna ugeza ingakho kukhona inkolo yasendulo eyayithi umuntu mayesehamba esethule kwabanje ibala kuthiwa sibanibani asazi ukuthi owenza nini imiphi imikhobo wenze sithe namhlanje siyahlambuluka uzudlule ethweni uye kwelamathongo yajika namhlanje kuthiwa hayi ezandla kusukela oswele bengazange bazobamba isha amafosholo bese bezogeza ngemswane umuntu akaza athele ngenyongo lokazana kodwa bayogeza ngemswane komunye umuzi lezo imbuzi izona ezayikhuluma indaba ayikho imbuzi elethe emhlabeni ilethele ukhari izothetha amacala ushembe wayetha wathi lile lothetha amacala emhlabeni noba yinsipho mhlawumbe noba umlotha noba impepho noba umnamulo noba intethelelo phakathi kwesizwe sakwenu engithumela kusona ngoba bonini abantu emhlabeni mayibonge inkosi manje konke lokufunda ushembe uyakuthetha lapha eKhalemiphefumulo thina asibeni nesibini nokubekezela mayibonge inkosi sengiphetha abantu ngoba emva ngo-12 kuzokuya ngena phakathi lapho abanemibuzo
nabafuna ucacisa bazocacisa nobade shobone bengasenzeki ngenxa yesikhathi siyaboshwa uNkulunkulu owavuma ukuthi siwenze lokho lapho abantwana benkosi abantu bayanxuswa oyimbathini ngokwemhlobo longayibathini ukuthi uma bethi baqala uhambo lokuthetha amacala ngale ndlela ushembayinisi ekhaya lemphefumulo ababophukhanyela ngokuqala babe nesibili umuntu angathi esephakathi besawu mina ngajona lento bayenze uma usuqopha umndeni yakho uqala lethi imbuzo zokuthetha amacala ekhaya lemphefumulo kuze kufike isikhathi sokuthi nitshele nilungise emakhaya kufike isikhathi sokuthi ushembe yabakhulu abantu babuyisele emakhaya ngoba phela egcineni bakhulu babuyisele emakhaya sebengabantu bengasaphuza utshwala basafuna emzini wabo amen bengazi uhambe uzovuma abantu abawuthini ngoba phela sobakhona ngisho nenkezo zomama hayi funa ukhezo lomama umsebenzi wokulunganga ngoba bekungenani ukhamba lomama ubani abathonga baphuza utshwala kona amadoda bathiwa yisi utaphuza utshwala awusabugala utshwala emzini kalihlo nomzini oyihlenkulu uma abantu babeli sobagezisela emathatha ekhaya babuyisele emakhaya awusangeni umuthi awusangeni isangoma esifishane lezi uthatha intombazane encane esiyazale ingane zo-13 bezithungeni abantu abadalisa ihlole abantu kanti umuntu udlala ukufa kombango osegazini lakhe ngisho ngoba siphuma bona nawe uyabona umuntu ashiya uNkulunkulu emuhle phambi kwakho kuthi uphumelile ngakusasa ngesonto phansi emposheni lapha uye mamlo kuswele intombazane eyadeli loyise mkhulu yazale ekhaya yenza yonke into egcineni ushadi masomile esithungile nabantu abadala kanti ufa naye idinga ukuthi ize la ekhaya lemphefumulo izogeza lelithonga nakubo belibhayizisa sonke lesikhathi mayibongosi abantu noma bezoqala ukuthetha amacala ekhaya abayimisele ukuthi akuvumelekile ukuthi ngawutshwana masenzona nemindeni lapha ayisafunani inyanga lesangoma anisayi ukugula lapha ekhaya bakhona nje uyisho omkhulu ushemkhulu mina uthi uma niphatha kahle indlu endleleni izinhleli yona bayovuka bazoyikhulumela bona nonikela bona bona babikele umvelqanga kuthi sibusisaneze bona basale basamele namndeni amen ushembe uzokwenza ukuthi kube khona ukuxhumana phakathi kwabantu ngesikhathi ushembe eqeda ukudala izulu nomhlaba edala abantu babephila leyo mpilo amen isazovela amaqiniso ngoba lezovela kancane thina asidabuka thina la eNingizimu Afrika umhlaba wonke uzungeza lonke iAfrika uzungeza uyidle bishop yonke le ndawo ngiyezwa ngithiwa sesivela amaqiniso manje sebeqala ukuhlala kwabantu kwakuyisizwe emnyama yakithi khona amaqiniso azovela mawuthi uyayibheka lezi zithombe zabantu bakudala uyabona abantu abayiphela kahle nemgendo nayo impilo yabona abantu abayiphela ubuthule akho sangoma lapha akho nyama bangabantu abayiphela ubuthule ingabayithu abangoku bangamoki ngalutho umenqa babephila ngemvelo yonke into yabo babeyikwemveleni babenza ngokwemvelo benakho imvelo bayingcolisile ingakho imvelo mina ephuma yonke into ezimilo zaNkulunkulu ezophilisa abantu ngoba babangcolisile nje umhlaba uzungcolisile namhlanje kusazomilana ukudla okusile umhlabathi sifaka izinto engasile emhlabathini sicupha sangilani senza yonke emhlabathini umhlabathi sewukibaza ushembeke ukuthi mangase sonke sivume izwi kaShembe imndeni sidedele uShembe ayigeze izwi labanqaba ngabalihle mayibongosi ngeke ukuthi libuye umuntu omnyama kodwa umuntu omnyama usahlupheka namanje kodwa izwi libuye ukethe manje usangifanele nje mase ngakagezi imndeni usangifanele abanikazi beza abangavumanga ukuthi badedele izwi bazibabulawa uma bengahambiyelwa ngokusemthethweni ngokugcina amasiko abo ngeke izohlala umuntu onyama so thina sesiqashisile noma sesiqashisile abantu manje into esekho lapha kuwe obani sibaqashisile abafundi abasekhaya eAfrika ibona baqashile manje bagcine yonke nasemakhaya sibabisa amagama athebhecelisa amakorekwele
amandiya ayekwereza ayangakwereza abelungu befike zonakini akekho umuntu onyama nesitolo onesitolo uhlakabili kathathu bamqumbe phansi aqumbe ithina hayi sikhumbana zonke impiyalo sigabana sonke siwuhlanga lona ngoba enhlabathini abanikazi bezwe abahleli noNkulunkulu abathola ukuphumula ushembe akayo isuna lokho lomuzi ufuna uzogeza leyo inhliziyo zawo bese bekubuyela kumthina abantu mayibonga inkosi bese siba namandla sanusebenza ukuvika kudalwa yini uzobona uma ivilo hlengisa lwazi saba ushulizisu sithe phakathi phezulu kwegazi lakho phela somoya ngeke usibalekele ukhomboza lumnyoka ukhomboza lumkhulu wakho ukhomboza lumkhulu wakho ngeke umbalekele thanda ungathanda ufana nesithunzi ungafanele isithunzi zakho ngisho ungagxume phezulu sizosithela ukuthi gravity uthinte usibone isithunzi sakho nomphefumulo womuntu wakini unjalo ungena kanjani umbuzo ubuzo ngathi sendaweni ngabe ivulekile umlomo wonke indawo amakhala yonke indawo imbozo zeyikhungo bangena ngayo yonke into bewumoya bangena noluvo egazi lethu ushembe uzosiza ukuthi abageze labo bantu balanyule baphumisana umlomo uthethelelana phela amagqumbi namazono buke kuphela ukubona ngezipho zamehlo uqedwa bathakathi nezabonga lenyanga bakubathumithi into zabo ithile fanele sivume semhlabeni siyavuma lezo thixo zivumele uNkulunkulu anethule munye umuntu othula abantu uNyazi amen bese begezwa abantu hayi mina ngokubhathisa kwami mbonisa kwami uthatha imali zikere amathele ngihlelekizwe yakhe zethula ushambe abethula abantu bakhona bephumula ayibongozi bashumani ngikholele ukukhuza udalo abashumani nami ngiyayikhuza mina lezi thixo zendiswana nazo ngaphandle asingazenzi esontweni sithi abantu abenza amalada babeka amakhandela yelo nabo yile wathi isibani salapha ekhaya isifuzo nazo simhlophe esimemsheme amen hayi uvume izihlaza ngeyelo nayo imkhumba yomboma sifuna abantu abahlala nobongililo akithi kuhleni mamanaza abantu bangeke bazule umlilo ilowo esifuna lesimlolayo kunomuntu ushembe asiyeze wona sikhuthazana lowo mayibonga inkosi ngiyabonga ngizocela umshumali uyangithethisa ngendaba yesipholo uqinisile ngicela ukujwaphula kuyona bese ngiyini ngoba kuna ngesifolo ukuthi zingcolile ngesikhathi siqala ukwakha ikhaya lemphefumulo le mali namhlanje ekuthole indeni yethu neyakho neyami ngiyazi ukuba ungeke ungazi phela uqala ukuzwa manje le yandlu leya kwakuyisehlane labakhonza abahle basezulwini njengasethempelini langa ngendlelanga yini enyanga amasabatha phela nathi besiza ngamasabatha ushembe mayiseqala lemkhuba yakhe asezulwini ukuthi asakelele singayazi nathi ukuthi hlobo lendlu le abanye bathi iyakufukele abanye bathi ngangomasho into ongayazi nathi siyesingene sambise nazi imvelo asibona ukuthi asifike ukuthi endlebeni asifike ukuzwa nasemahlweni asibona ungathi-ke ngomisuma kuthiwa ehlangana ukukhuluma ukuthi bayahlola lapha ekhaya lemphefumulo asiyazi leyo ukuthi yini ngomhlobo ngoba umuntu okwazi ukuhlola imphefumulo yabantu uNyazi kodwa abantu ushembe abantu fundani imvelo umuntu ufana nesithombo isithombo masishale ugwadule kufanele usivuzele ukuthi unganyoni usenzele yonke nathi okhokho bethu uma bengahleli kahle ethuneni ziqedelane asifungise lokho kwethu babe izingalo ezinhle babe izibane ezinhle ethuneni sibasusa amacala nezono ukuze babe izibane ezinhle bese siyakhethuzela thina ziqu zabo namagatsha ay'ngane zethu namaqabunga izithelo zethu sithele ezweni siyakuthenga izinto ezimbi umuntu mayehleli umthakathi ukhovu ubonakala uthakatha naye uthi impande yakhe idolile lapha-ke abantwana benkosi sathi sisuka-ke sathi mase siphansi nendlu siyapha sathi sibona akekho umuntu ozogada amathuluzi nakulini asiphuthumisile kunendlu emva kwekhala lemphefumulo sayisheshisa nje leyo ndlu impela ngathi masizwa insizwa kamthetho lapha ibona ukuthi sidonsa kanzima ngoba sasibancane esicela iy'nkomo emzoyisemkhulu lapha yasinikeza kathi asiqendeleni saqedela
kwakhiwa leyani kwathi wakuhlala isuthi yona kwakuhlala isuthi into ewu4 igada amathuluzi masika ngesabantu asosebenza ngaphandle insuku inkazuthi lesihlala umntundu ngale singanalini manje sekwakhiwa lo muzi sesiyaxaka ukuthi wasamizini ikamja nongweni isiphuli sathi ukhona wale sizathu uhleni nasemzini kaShem la isethempelini la bafika abanikazi bonke bathi sithi akwakhiwe sathi sakhiwa isiphuli la amakhosazana ubone entana ethi awafuna ukuyaxolisa ethi awafuna ungena nje ingoba wahlala amadoda sekuphuma-ke izwi lithi uma sesiqedile ukwakindle enhlalisa ukuthi ayiphuma izohlala ngapho ngoba le nhlalisa ehlala ngayo ingephe kanje ngoba ngizophuma nendlele manje abantu bangaphuma ey'tolo bawuthenga ngesabani udla khona athi uyazapheka uyapheka lapha ekhaya la ekhaya ngizokuseni emini ntambama mayibonga inkosi ngoba kwasho umnikazi wemphefumulo uNyazi Lwezulu nabo abantwana banezinto isithebe sabo na bayazi uma befikile nje banesithebe sabo baphakela sona abantwana bangaphakathi nabo baxwaya naye babone masihamba lenhlangano hamba nawo uthi mina ngiyajabula ngazi abantile manje mina ngiyajabula ngoba bekankulu bangabi nazo izungu abantu nabanye wabo manje kufuna ukubuza nje kube yithini sabo engathi semkhuluba yakamajika umbusho bezigana ngabo shema abayena manje nabanye wabo amen uyabathanda nje mayibonga inkosi size sikhanda amatululo bona bathanda umntwana omkhulu angithengi ukuthi siyakhuthazana madoda umntwana isithumele la kuyona ukuzoxoxa abantwana bashembe kuduzo bashembe yena wazikhumbuza ingane zabo mase zinamaphutha abafaka uswazi baxoxa babaleke bamela babuya bazoxolisa hayi thina sibakhiphe thina umsebenzi wethu uzokhonakala abazali bethu esithumela wona la wona umsebenzi wethu awukho umuntu manje ke labantwana bathi abangeni ngoba kwahlala izizwa lapho bathi abangeni sinecala nje kuthiwa bazintombi zengcuco ezingehle ngaphandle manje sinonala kubantu abakosi abakhiwe siyacela ukuthi uma kuthiwa la siyacela uma kuthiwa sihlule izandla umnikelo wokusebenza umntana angasoli lo mnikelo wokusebenza sithenga ngawo insimbi sithenga ngayo yonke into ngoba le ndawo esakakuyona abantwana benkosi yonke yagcwaliswa ayikho original soil yonke into esuka laphansi faka insimbi qha reinforcing for ukonkomo uzufike phezulu kulevel umhlaba kwemanxasiwa lama-blocks ney'nsimbi yonke into ngishilo ngokubona lokubona phansi ungaphinda mina kathathu 3 meter ngaphansi qale kube yinsimbi bese kufaka amalitera bese kunokudonga yindlu konke ngokushemba kuyinkinga wakhetha indawo okuyidambu le suka lapho inamba one bayazi abantu abazemasho lapho inamba one wakumbudo eleshona phansi kulahla abaningi amathambo abantu abanala idumbu zabantu ezezinja ingane zayekhushwele lahle na umthumo lwathuba yile kumpela wakhushwele ingane nabantu manje-ke lezi ntombi zoba yikhala nathi kuyasidla manje sibona ukuthi ayiqede kuyehandi iphume insizwa bese kuyiwa uNkulunkulu uNyazi elohlambululo lamuzo kwahlala insizwa mayibonga inkosi siyabonga bakhonza abahle basezulwini sengicela umbangeli asiphethele inkonzo ngomsebenzi lapha ekhaya ngiyacela uNkulunkulu abusise izakhe amen ukuphakama kwekuhle uNkulunkulu abangcwele abantwana bakhe enkosini siyabonga kakhulu uMayeli siyasiqwashisa siyasakha hlabelelo ngizama 148 osuku kawola ngcwele Isandina